došli smo na natjecanje. Da, i došli smo napraviti show. Ja sam iz Zagreba i poprilično mi se sviđa Karlovac. Flashing break, flashing hip-hop, ali volim gledat break i zanimam break, tako da... Dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz grada Bihaća. Svuda sam čuo kao da je KLC Most Wanted jedan od najboljih takmičenja na Balkanu čak. Ima u Zagrebu često, u Karlovcu čak dođe najviše na predstave. Znači imamo iz Bugarske, iz Mađarske, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije. Karlovac je jedan prelijep grad i ako Bog da iduće godine.